burung sangat bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan arasy Allah bergembira, bergoncang arasy-Nya Allah akibat bergembira sangat. Kursi Allah bergembira, semua malaikat Allah bergembira, mengucapkan tasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah kerana telah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasbih mereka adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangankanlah kita dengan burung. Burung tidak ada akal, tapi kita berakal. Maka kita harus lebih bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah pada malam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salawat dan salam sebagaimana anjuran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah merawikan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang telah bersalawat di atasku satu kali, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalas salawat 10 kali untuk yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna salah daripada Allah, rahmat, kebaikan daripada Allah untuk kita. Maka jikalau kita bersalawat satu kali, 10 rahmat Allah kita dapat. 100 kali kita bersalawat, 1000 rahmat Allah kita dapat. 10 kali bersalawat, sekurang-kurang 100 rahmat Allah kita dapat. Dan hendaklah kita memperbaguskan akhlak. Kita mencontohi akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan kelahiran beliau. Ada wahabi-wahabi yang katanya tidak ada dalil bid'ah. Terus bagaimana? Mereka malaikat bergembira, burung bergembira. Ini dalil yang menjadi besar. Nabi Adam pun bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan asmanya, dengan namanya. Tapi Nabi kita belum lahir. Ketika Nabi Adam, Allah turunkan ke bumi. Allahumma bihaqqi Muhammad faghfirli wa dzurriyyati. Apakah tidak menjadi cukup dalil untuk senang kepada nikmat dan rahmat Allah yang paling besar, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahabi inilah orang yang paling sesat. Wahabi inilah penghapus sunnahnya Nabi sebenarnya.